khuluma enye insizwa ithi kubo kaya ukuthi mangabe kunomsebenzi mase thatha umshisi impepho ehlaliswa lapha bewe umshumelo wosuku mase siza sonke siyazabika kuye itwathi ngelinye ilanga ithi ngangilandela udade wethu itwathi mafika udade wethu alibeka ishumu uthwabika kusabelayo kakhulu maNazaretha sengathi singathi mangabe silapha mangabe ugugu uthandaza uyithandazele nawe insizwa yakithi okubahlamba na ukhona umuntu okubizayo lapha suke biza khona ushambe noma suke biza abantu bakubo amenza okubi Ithi udade wabo wathi uma ngabe sebika lapha empepweni lapha kumshisa impepho kubo uthi nginsizwa efika kimi la insizwa yathi ngethanda lase ngidlula uthando lwayo lensizwa lase nginikeza uthando lwayo ithi yagcinanga lapha lensizwa yandlula ngakho konke lensizwa ithi ngoba nibona kukhona umntwana lapha egcekeni ithi ngangezwe lensizwa ithi kodwa ngathi namhla ngitshela kuba isibe umntwana kimi ithi ngathi namhla ngitshela ukuba isibe umntwana kimi ithi kodwa ubuhlungu ithini Nazaretha ibengicela uNkulunkulu ashambe ahlangane nezindaba zalapha ekhaya ukuba zihambe ziyele insizwa zifike zibambe njengoba nami ngisenkingeni engaka ithi ngaphumeleli ngize ngiphumelele ngoba nami yangehlula yadiya silatha umntwana njengoba ngondla ingane ngedwa zinsizwa bakhuluma insizwa samazweni akithi insizwa kaNguse akaZungu ithi nobaba bakampanza athi wamsebenzini lapha asebenza khona kathi wafika